the Lord. Kapunga court means and kapur ranwat. Amen. Glory. Kalangan in Kauno. Means and kapur ranwat kalangan in umpiliang katstak travel. Prongan kian so mau. Ibang pausa lata tami ipatrowan na means ang anayo. Me. Kampagabay. Chel kos kosiya na naisiya le may saksilu. Pueki utang traipan anana kamelele tama kauno court katin katsto. Uya. Okay, kauno katsto. Pola ni lobo. Melel po palingani Thailand kak maurla. Pilpatang palwara katin logolok ni lobo. Pueki Paliwaratail kat. Thailand kakalete ke lailen Christ, maulan Christ. En Paliwaratail tampang puralang poel. Amen. Ap mia Paliwaratail mo buksaraw katete yang tel maktel panwa. Okay? Yei linganan court ni court apang katin sair. Wacha Christ katin yasata. Yei yaski. Paliwaratail. Thomas Toke. Muren brand pa isak katin yeyangi sabul matum patangko wiye sakasak kan kanach tungtungal kareta ikalangan kiyong kot beki katete yang kitai ime katin masani ke tampasan ngain sarawiye komuyungay Paliwaratail. Okay? Arekom der pil ibanta kom der maitong antapel alikamakan ng koto petiking kita me Paliwaratail to kasompal makarata na say lokwat peki komanane peki Paliwaratail peki Paliwaratail puen kelay puen yan kakapayata ko prong kot yan so magtalbi baba kot. Amen. Ikilang me palilaut tuan tatakan Kauno. Wasakors religion Christianity korusian. Ewiya pileu mawon kita ilan ano utang kasombal ki kanaan kasombal ki Paliwaratail. Amen. Ni am reference ki yung quote. Wan ki yung quote. Kam kamele le tama ko tino kiti me Paliwaratail katil lupalupta. Lokolok. The chastisement of his dame lokolok me katinangi bweki Paliwaratail. Okay, and kakmao. Healthy. Praise the Lord. Come denon kaitang come denon. Kay pakchal kang kasompal kita. Palingani Thailand. Kom soto kasompal ki Paliwaratail. Kasompal ki Paliwaratail. Bweki itam pasan kot. Jan pasan ngain sarawi. Hallelujah. Glory to God. So, dama utani men kasaya iman prong atong katay. Yawasa pues tip katay sa matip karya makareta Paliwaratail katapil affected yang erbil. Okay, lang manamanin Kauno utan kasombal. Manamanin ngayon sarawi utang kasombal ba. So Pilipin makabil kangkang parasilu the healthy food sota sila silin kot sota kel the manamanin kot makamaitang and empower Paliwaratail. Glory to God. Kay ta kelay and palingan naman. Kay panganan kot kin katin kakela ka palingan naman. Pweki palingan naman and kakela ka Paliwaratail. Kay po Paliwaratail ka and kakelay. Amen? Because cuman kung gajing kupura luwach Paliwaratail na kung muya baba Kauno nan sa kanan sa upukat. Amen? Pwede kare yung ibanta aja makom soto pani tipak
nanam babakot. Okay, kamuya kabakap apu in some way song toto makakaki ang muya. Okay, karamp. Karata kampagapay may patuan kami mantola ta po salaman. Ay siya le may saksilu. Puksaro katete yang child is mabang kamelele. Ach patangan. Okay, nandro chikikeo koti. Aptaw lao ira chikikle mawano katete yang child melupalup kan remak child mawgila. Okay? Silupayo katete yang child makraisan karaisa katun lokolok. Sila makakasawyata. Wanautan lokolok palwaropon nakukila. Kamakam. Kolok-kolok. Wounded. Okay? Bakar, pepor. Songkoros mawiyawiyang balwaro. Puya ki balwaro mo yan. O balwaro yun. Amen. Kareta komderso kautila. Iman kasaya yawasa medip chapsangya. Okay? Punang Garden of Eden nan Genesis silu. Iyan so me fall of man mi. Anang Garden of Eden sota so mau sota song eu me bitata curso patilongong nan Garden of Eden. Iutan the origin the iutan yes makatay koros meant to live mamorgi. Okay, that lifestyle. Abuya. Praise God. Apain so aramas sa bake yang kauno iyan so mesongkoros wag takla. Okay, so takatapaya mapil sa bacon kangwan chuka ap sa bako elelato na child diyan so what imakara tak child pananane so lang maparsak kaya so lang buang Positin porsak pang. Praise God. Aria. Kalangan ng Kauno. Okay? What I mean by that, dami patuan kemet pueki. Utan omubuko o ay buko. Kamu juga kapukon ki kot. Tama kot katki yang ketan pukoki. Ibang bronco prayer. Jasutuka kapukon ki Kauno tama kot katki yang kata palwaro mo yan sila silingkot katki yang ner na nomumyungan. The love of God abroad in your heart. Okay? Katki yang ner na nomumyungan katki yang ner palingan mon more so tuk am unless makom yang rong le at akom saik may tang Christ am ay bantay ang komuma sila silingkot so tami miremoy pwede sila silingkot meter in Christ magadgadrem puksaraw masani tana in Christ weweki ren Christ song koros gadgadren Christ sama Christ katlong rem in Christ nothing is impossible. Okay, with God, nothing is impossible. We can do all things through Him who strengthens us. Dahil kakong mekorosang manaman Christ katkiyang gatay. Amen. Ar Christ utan pananane pasane tayo mo. Kahit tension ni kasay, daniyay pato, ang Christ mawaya pasana panay mo. Ngayon sarawi, makatkatrey. So once you born again, ipsabal, Christ, ngayon sa raw katlong ray. So, I hate that spirit. Okay, iyay kapakak. Utang chay bilanana kelay. Chalanana kumat. Chalanana ngichecha. Pwede ki i-challenge. Okay, may banglang tong namperan Kauno pta. Iyasam, songkoros makin wuyawi, kang kalangan nata Kauno. Okay, como yung ngay kita isrun inda may isok niyang lel nan sa challenge. Ya, soma. Imain tao par silu koto utan challenge ki soma. Nang metak. Okay?
Manchen may sa utuacha ikangala perta. Te ikangala lakapon leleto. Wekia we ala me kotme. Okay? Apo soto kari yang yai wuti. Chakai mo. Okay? Open up for wrong mau tama coach mama sani. Okay? Weki ang yai instrument me maurki. Instrument kolokol. Instrument kamelele yang ya. Okay? Apo ya challenge you. Chalap chorong pana. Ni zong gana yo. Pina kapuakas ko siya takot song. Song. Te kosong. Kosong. Ya? Eu song may bil ko di sang nan lesson me. Kasuka kau di sang kosong. Apsong eu magakakuya. Okay? Kakak may tong. Kakak pilata. Song me uya ure me kotong ko eter uya mimi rem. Eter uya mimi kausan rem. Okay? Kakak irati eter poita. Kakak pil moita tahan poita. Riyan so may rong kapung kiyang kaun. Puya kiya ka sompal ka chailen kun moitang koten kun masan puya ki. Ibe patuano. Song koros magchailanana Christ kat kitar. Maur sautik. Maula. Kelain. Lalakang. Erpit. Kopopo. Song koros magchailanana Christ katin provide. Kat kita. Provision of miyayer. Kat kita ni lopo. Kat kiyang kitail pari agit sa malaro. Kaya magchail pan. Ananen purang kat to pula. Song koros yang include salvation. Song koros package pon ko yang ketayar. Amen. Hari imen saya tuang kesompal pan tamakin kare yang ketay somau. Kaya ki somau tapsang nan matual Eden. Okay? Yeah? The fall of men, disobedience. Kare to curse up talong. Okay? Karya talong. Song toto magchana na chak na sa background. Song toto magchana na pil kaskul ki. Magchana na uya all alen gotaman, the lian gotaman, the Syrian gotaman. Mautan. Mepilata makapangkasinan tako lopukala. Sangan sal koros. Sangan salen karya katau kan. Te song kan makatau tito. Okay? Makoti yang kita. Amen. Magchastro na complain ki. Kata complain ki. Pautani, soto sa mga la. Kauno pelugata beliata. Magkachama pa na sa tayi ng songan time to element. Ama babay nono. Akalangan kiyang kauno. Po in some way babay nono irabil. Glapo kala. Okay? Kalokan, desalakan, makul kitay laong. Karyaw. Sansal pang karyaw. Amen. Glory to God. Kung kakalalabak ma Christ soto painta, Christ painta. Song totok chay kun imain tao. Utan chay pilipil ka sampal. Pweki ana panaramas makayo kelay re chay. Okay? Kelay pweki ta imak chaylan. Kaya apo chan ipsapal, iapo chan ipsapal. Pilsampar isak limaw, isak isu. Uya babaka kauno, it doesn't mean ma. Imagine 17 years old. Still young, okay? Still gotta learn a lot of things. Makara tapak totro kasong palikin. Ikiperen kapatpachang iray kan mature. Iray kan mature na ray mamorin saulang. Makairta na ray mamorin saulang. Pwede karakin sawa sa iya, kiyang iya. Kairoy, yan chat. But at the same time, learn from the Holy Spirit. So, ibang kasaya chat. Yeah. Song silu. Song silu. Me ibang kata mensang kapuranot. Puyan kinsay yan kaksawasa kita magchild. Habang ang kari ang child. Sickness. Habang ang kari ang child suma. Okay? Habang ang kari ta suma. Glory to God. Praise the Lord. Hari, magcabang kolanan, Rome 8,
Kamele le Rome walu magas kasi atuan atel salatak sang deep. Rome walu iraj gijek riyaw ko dilel wano wasaw makaretak kachapapta isla pagchan sarabati ata maurin mas. Ari ya maurin mas makin ya iban watak maro kubra. Weki ekasambal dama kareta kachana na asa me Rome walu irajgitik riyaw koti. Okay? Pokoson na ngeno makin kare yang katail maur niya tail minimini yang crisis akamayaw ikumailtar sang manaman en koson na deep o mela. Kay kayuk chabanana asama deep o mela mimi nan karya magtakosang lale. Amen. Imakarata and so once magta born again the ipsabal the muitong Christ at a more ita bananana operate the memorki the yeyas ititawen kanayang kasampalki kolokol jangatang mimi nan kosonatan ngeno. Amen. Imakarata memorki ana panaramas kin kare yang kecil mela kare yang kecil deep o mela ana pan ngeno kare yang kecil maur sauchik. Okay? Ari tama-taman ba imakin kare yang kecil pak toto kecil kengkak the cause of sickness na natal maur kare yang kecil purong pwede kecil anane ititawen ta maur ko natin ngeno instead of natin deep o mela ke ana panaramas ariba na kis differentiate pokchan kak. Okay? Kay ngeno yay kupuran kauno masanan court kachaki yang application. Okay? Mamor ki poson an sokoros after stock lang. Amen? Kamele lang nganen court kawit kichak insensitive ang nganen court and kawit kichak rankoros. Hallelujah. Ana panaramas, may ibanta ko sunatin tipo mela ana panaramas. Let's just say ana panaramas. Okay, ana panaramas song yung maka asayir. Ari man nag-break it down. Imi patuan ki Paliwaratail. Wagi ka peritacha ni mensang kastana na practice ana panaramas. Ka peritacha kemiyar na ana panaramas. Okay? Apa yung sokoros chailan king kayane king chai lead chailan memorki ngeno. Amen? When giso kita ana panaramas so ngayon magtaan la niya tama kakang tama ka pilata yawas ako kolaya taka batyang taka uya rongorong see song korosari ine ka sampal kaya kay pakchalin tao maurisolong ta strict of course utan kauno suto ko purki ketan ay so magtan mauriang ketan wiwiya tama ka wiwiya back the we are anti nanata sek mauriang kraiso. Okay, ari ko sanga chapil tamak chakang tamak chanim tamak chaklang tamak charong. Okay, so pukat koros akin trigger akin purong. Okay, akin kari yang kita chakin bil purong. Kasi lugat akin mamurki yarana panaramas. Okay, pak chochok buya ki chai chok no nowhere pak chai can focus on macho. Okay, deep in general. Okay? Oh, mela. Main ilaw may panako yang nang kupawa mela. No. Tama-taman. Mela so token no ito mela. Things kin kareta, okay? Mak dia coba saya suma. Deep kin kolong way selio kare yang kita. Suma. Suma ya creep o rakraki seli pagpatik seli cho kita mela.
Makarata utan is to come mele le maktakampulo will chapter mela. Karaba, okay? Oh, yeah, you know, we can lela to full age. Okay, satisfy with long life, God will satisfy you. Okay, with long life. Then you will rest. Okay, you will go to heaven. Okay, ya wal lingan. Okay, dami patpatuano kabil kak. Praise God. Okay, kecaan mela ni am onobatar. Yip, alanganiyat. Pwede men sa moore. Ya. Okay, pwede ka sa maka-accomplish. Kakaun sa kalar. Tama ko katin balibeki. O nga tambaw. Amen? Yay ka bakap. Chailang kaya na kang chailo. Look forward to that. Yara mo itang tipan ko to kami yukala. Mo itang nganan melan ko to kami yukala. Okay? Glory to God. Ari, amen. Ekis tsaka sa iyak. Tsana na sa mamiya ko sunatin ngayon, no? Magtsana na mamaur kilala. Pagtsanaan ki maur. Tolong maur. Miya ko sunatin mela. Gay ko sunatin deep. Gay ya. Masaliti ana pa naramas. Ko sunatin naramas, eh? May pisansan na nani-road na relaut waluo ko sa iya tuwan ana pa naramas o ana pa ngayon. Araking kantratik one another. Sutok ng kakiw pa na. Okay? Wan so koros magchal mamaur ki ngayon. Tsay ng kamayat ako prongkot. And so koros ma ana pa naramas miya. Okay? Kachal kin salugatak child. Back to that child utan. Kinwiwiya. Okay? Me pak choche king ilan sang nanay mo. Karapa, it shouldn't be ansong patakeo, ansong sarawiyo, ansong numayo ew. It shouldn't be that. Es chokonong yan wiya songo. Kapag ekak miya, yang kauno mangi me soto maglang, apa ansong makamimi numomo ke matamatawa tama kaman matamatawa, ke koskosiya tama kaman koskosiya, okay? Ke kangkang tama kaman kangkang, yeah? O ibanda yung mele lagay bakchay kin song rapak seli para siluta mga mabakchay ka healthy. Yes, up. But at the same time, ibanda yung ang chananwawa me tirki kariya te samen de soma kakami wala. Kaya kalanganin kauno imagareta pakchotok tapang nanane kiti kalanganin kauno an sokors, eh? Amen. Te manamanin kauno an sokors. Glory to God. Hallelujah. Manaman what sangren Jesus Christ. Eri kayo mo. Gay differentiate kabang kak distinguish pagren kauno muren match kang gengkak ken kilang. Pagi sotok jasyon na nakaturo pasang kautak yang kauno wa mi minumoyo. Kay an sokors chana na aware. Okay, po kauno utang kupurki continuously, constantly. Kacaan kak mamaurki kosonaten ngeno. Praise God. Amen. Ari Gariyaw yay kacaan kin kacaanane jak ran koros. Gay bueki I makareta atamiva form. Pues yara disobey. Okay, lain kas school ki ong ya. But at the same time prong pang niya yan anet jak tuong kasompal pen bake. Pues bake kay ten uyachan poita. Okay? Kay ten kan kapsir buenak. Nekarasa pa mababay laki yukakan. Kan uyacha utan take among yungan keniyang. Ay mong yungan keniyang. O yan uya utan. Ang so makot masan yo. Imay patuano na. Rongasang kot ngay bake. Amen? Rongasang kauno ngay bake. O yay kabakap. So tukonong kauno can use. Amen? Aman aramasan goten tayang utama ka na bake yang uya. Utan na sutukonong. Kahit ni kuprong kot mo. Kuprong kot utan and can visit komuyongay. And can bataki yang jatama kachapan uya. Hey! Apwege bakchocho achay tirki spirit of ignorance. Bakchocho chay kalapong sasa. Kuprong kot ngayon kot. Himakareta.
akin kak kauno kin tatongki amanan kin pangan kitay. Okay, amay iban patuanong ko boy makom sensitive ongen sarawi. Korong at kapichian court. Rong masan court. Mimi mamornan yakosonaten ngeno. Okay? Makchay should be operating to. Kapangkak rong wasa. Kapangkak rong at kapichian court and kumbataki yung tama kapanuya. Amen? Abo rare. Glory to God. Di makaratak chay lananagin seek the Lord. Seek the Lord. Seek the Lord. Blessed are those who seek the Lord earnestly, diligently. Okay, Kauno quote pangkatin reward. Ari, paikutan ka sombal. Paimagin kareta, they can open ta wanim. And soma. Deep. Tama-taman. Imo man soma o deep. Ewan. Wutingin chapel daw ya. Ang chapel lata talk. And so ko sang ren Kauno. Amen? Songcho silwar kariyaw paik kin karyang tela-tel loketi wanim and deep o soma. Glory to God. Kayo chay bananana sa magchay mamorpon sampa kachay nanana operate in the spirit, that the law of the spirit. Kaya puwe ki somaw bil ka chukak lang somaw. After kak affected by. Kaya ka chukak lang ngeno after kak bil kak possessed by the Spirit of God. Yeah? Nagchal korresponden ko puwe kin end up kapareta wa. Kaya kin salatak la maula. Amen? Waun ki court. Glory to God. Hallelujah. Song silu. Okay? Last, praise God. Last, yay kitailan kin, praise the Lord. At manang ya nan, kayong kurante sa kiyo. Wasat, ekas kasaya, iraikan makinim, o tungal kalapan Christ. Ni unworthy manner. Glory to God. Ari, isa pachawan makam. Iraikan makina alayang raikanapan Christ ni unworthy manner. Okay, ni atail sota. Uya ni atail wongi. Ari, ikalangan kiyang goat. Weki, it might be sounds simple ma. O mapoy mo itanger Christ sa imo. Okay? See, Bible ka tiyang child wasaw me metoto kiniyang patpananan sa nganan so buko church iray kin ko panay iray kin awi iray kin chapel. Okay, so mag-child kin uyaw kamatup saraw with imuin sa umpungak child kin alayang child kalapan Christ. Ari tana metoto so mata pueki aray kangkang ni aray soto warong. Metoto machor gila, metoto maskun gila. Okay? Kanak provecho ko watak. Okay, nang kayong current. Isa kayo, rajikikri isa kisukola. Lel sili sa kayo, kanak watak wasaw. Tana whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner. Okay? See, isang riyaw may injingiti. Okay? Tama kareta. Kayo kachana na sa wiwiya absota asa unsaklan to tokwat kasombal ban to tokwat imakin kare yang gitapak toto disrespect soto waunki soto asa kasombal ba. Okay, yes, we are free katay salataklar yang Christ abuta na kasombal katana sa the completion of that work. Okay? Tama Christ count sa kala. May songkoros, hindi ba ito ano? Songkoros na gear ni Lopo. Apmea.
po Christ and so man na Christ ito bang prangkat ito pula ni lopo? Never. Okay? Kachkiyang kita song toto makita anane. Uya, ibantak kita anana uya. At a part toto. Amoy part ay part. Ren Christ. Amen? Kalang, tuwacha workout up, Magutan man Paliwaratail kaman fit. Kaman kelay ko kung kuna ni gym workout. Akap sota parak tama ko uya kangkang. Kabang bangata. Basota result. Sota waka bang kakalangata. Amen? Arabilan maurat. Nan mamaurin sa ulang utang ka sampal pagkatayin makayub tampil strict training na Paul ko saya. We discipline ourselves. Okay? We don't allow the flesh and kak mamaurin utuk men kasangay kacay ta kawit kacay. Amen. Amen jay sakluwa. Ari tami ko sampal ka ng song siluwa chay lanana sa sickness come from the fall of men. That's sickness. There's a law of the spirit. There is a law, okay, of sin and death. Yeah, ana panaramaso. Pwede the fall of man metapta. Yeah, ako sang ren. Tapel metapin is the one first sin in the kingdom of God. Glory to God. Dari. Kam kakin jindong ya ma miyaw mo kalalapak may kaksawa sa aking komo may pitatalesanet te tami patpatrawana. Okay? Ama argue. I'm sorry, that's a wrong pweki. Tami kamelala layang ya o miminan Bible magtana na kilang. Okay? Ang kamelala. Praise God. Okay? Ikasampal ke pweki. Magchain pa mamor. Pangkoson at puksaro masanig chay der mamor kiano panaramas abang karyang kita deep o mela. Okay? Amak chaba mamor koson natin ngeno bang karyang kita mor o salatakla. Okay? Karyaw kita anane uwait ki baikan sokoros. But that's the form of Adam, Eve. Mentamapil chikitik. Apan sokoros tiyang prong chok sapal. Yawasa makta. Where nanachamamor, where is that place makta left the Holy Spirit? Where is that place makta sabay kita na go back, start off again. Kana na prong start off again. Okay, but once makta sabay ko, iwasa makta na go back. Kate karwaru, kate men sama-samalar. Go back and apologize. Go back. Go back on your knees. Kay prang trap tawasaw. Pwede pay imintaw kay ten kan karwaru ka na kayla. Pay kutan at chapsang wasa memele remo rey. Tiana sa. Takot mamasa niyo. Amen? Bawasa. Tayo koroskin Mr. Mark. Soto meman soto kan Mr. Mark. Mr. Mark yi kachiyasang soto yatatib. Apo kasompalan so koros prang ko na chap tawasaw. Pwayang pangkan mamor and itibak. Memoran kang dua chachal kena tatani chay naipo tatok kautan useful. Amen, effective. Okay? Kasilu kachanane jak tama Christ katin kaun sa kalar ni lobo. Kay baktas chana nagkapkopre ang kauno. Ime patowano. Epit kamatup sarawi. Epit atayal ko pa na sakpan. Epit, okay? Makareta lang nanain sa wiral men kurang kan Paul kat kataman garay ren kinawi amanaman pweki ngayon sarawi makmakit akay cha utan toto akay cha men wiya tamar sota harmonize sota awi amanaman kolong at kay pweki toto makit ngayon saraw so fast wiyawinan sa kanan so kareta men mangatar koto chakang kaya kay tupak koto por men mangatar. Okay, ari unworthy manner uta nakasampal katailan. Kachlong
Okay, nan kalapan Christ, pagtail koros malibilip nan kalapan Christ. Amen? O chak sapal, ya, completeness in the talk ma Christ katin kaun sa kanan lobo me katin kapukwa kakumuyungay. Kasampal sa nganan sa u. Okay, po niyan so marakamatip sa raw song kay Paul ko siya. Utang may ba na awiya man naman. So topur. May bang wiyakin tayo. Ari, ikamera naman, akasampal, papaktoto, not accepting the complete work of Jesus on the cross, may song koros poy la. Oh, glory to God. Okay, or we should not only partake of the emblems of his death, but also the benefit of his death. Okay, imigos ko sa yawan Christ sa Paula, eso chocho wiya kasansal. Okay, kasansal. Magtail koros kun waun ki, look forward. Okay, may nansangan. Easter apak tayo, look forward. Dabil nan Paso pa, look forward. Okay, apoy may ba't patuano. Mamauran an Christ sa Paula, we mean taki completeness. Okay, ate awiyo lel sanganan sa ran koros kitay nan wayang nan atay wiya mamaur the complete work of our Lord Savior Jesus Christ. Dami kating kaun sa kanar. Okay? Nilobo. Okay? Arime ko sa iyaki the benefit of his death. Okay? Paulan Christ may bang brong buralanga to sa may chapsang yaw. Nan Isaiah 5 purati iratikitik lemaw wano men lepalep kan ren Christ maktail mau kena prong protong Paliwaratail ka kabagabay ka sompal ka baloromon may tang an sokor salintan Christ sila gita baloromon watapel pan wiya seliaksin kay koto kiyang soma kiyang sotel lebel okay tuwa cha sop katamaman sop okay nan sop ira laut riyaw rajgigisu okay Satan makota afflicted Job okay Job okay painful sore okay after kakilang pil nan lugay sak siluay sak wano li kept bound by Satan. Kagakulawata kwa sako. I say Act 10:38, Jesus went around and doing good, heal, buksaroma sanime, heal all who were oppressed, okay, by the devil. Chama-chaman me sumaw sa tukong kosang ran Kauno. Kano kay isang na mata-mataw, pasotsa chlorine sumaw. Never. Abwasa me sumaw miya. Koto no patar po yung kachilingaling kila. Imakarita komuyongay. Chabanana no kumatki. Amen? Kumatki kamene na mautan. So sin doubt beyond the shadow of doubt. Mabangin mo din ta. Amen. No. Hallelujah. Nanambingin pon. Utan ka pan. Hate. Kabang kailonggi. Amen? So tramin me so tupanggoto. Imigos kasi ako. Sungosong kasi ya. Naichay lesanin na yo. With the bongo kasi ya kasungosong. Kasi kakarati isang kasungosong. So mau banggoto. Kakak may tata so mau mimi. Kakakaganda so mau sa tupa mimi ray. Amen? Pula ka la. Pati ya icha numaran Jesus. Ikaw suk. Hallelujah. Yalayang ya. Paulan Christ. Kaya kahit na Paula cha der balingan niya. Imigos kasi ya utang tanana the whole package. The completeness of that work on the cross. Kahit then the symbolize, the emblems, the katete pa cha kilel. Okay, but chan kak live it, that life. Amen? Glory to God. Ar kalanganan ko promail kelail, kita maulat pue ke Christ. Lupalup kan re, wawakikan. Okay, kakakwatagong yan, lupalup tapa. Kakwatagong ya, pue ke puksaro katete yang China na isiyam, rakilang rarasuka kasawiyata me Jesus mo. Wana. Lokolonggila, palwarong sa pue ki kabuyongay. Okay, kachayl,
Niera tail katete po Christ kamao yukala. Amen. Okay katail. Katail kakilang katail salataksang. Pan Kauno takin deep song toto tail kak testify ko priyong ko tail lingalingkila. Which mean katail koros miminan para miya tail katete yang Kauno. Amen. Praise God. Ari. Atay lesson at pan wisa klar met chari ibang kapakap. Ibang kapakap. Ma Kauno mangi kelang teman-teman lime afflicted by the devil. Okay? 12 years or 18 years. Okay, ma kosukos. Hallelujah. Praise the Lord. And so maybe what the kwasaw ikilang me liyo lalapot so totokutisang gola sarawi. In some way, suddenly, pasapag nakapakapo katlani yung sarawi. Imakareta. That day, pwede kaya faithfulness. So to uti, constantly, kukuha sarawi. Kukuha raparapaki. Asa me sarawi na sinakak. Asa Kauno kalib makak-deliver. Imakareta mandamapil. Kusukos. Apkakak lang imagine. Sampar tapa me. Awiya ko kia kakalar used to it, you know. Okay, pak pwede ya child kin kapakapo chay sumo so maula. Kay child kin give in, child kin level me are main so used to it, comfortable there. Kangala step out sang. Awi bandayong Glory to God. Jesus magtababa. Jesus ma pula ni lopo. Maaleyangi lokolong koros ni kalapa. Pwede kamuyungay. Kitaan kakiyas ki maur mautang kitat. Planen god ni tapio. Eso to pantalare. Amen? Glory to God. Ari ibang kapakap. Muna ibang kapakap kinuka amen. Maka rorong leyat kapchan pil. Tagabil tau tamur rekopil. Kelang singlepet kopil. Mata-matawa yamu menampang kak maula ibantay yung kotong Christ. Po Christ kalip makakakambali ka. Christ kalip give you rest. Christ kalip makaksosayik po kan salatak sang songkoros makachangalarlan. Amen. Whether mabil deep so mau okay kariya makchay melan deal with makariya kang gataw-taw okay makchay melan battle with dealing with. Ari ibang kapakap. Mangkiyong opportunity mo itong Christ sa mo. Okay? Kung mabiliang niya, kung mabiliang niya chawi kapag minsan kapran what. This is one of the reason why Christ came. Okay? So that we can have eternal life. Glory to God. Hallelujah. At tsaka pakap. Okay? Makakilikilang niya, tagarorong niya kasi mo itong Christ sa mo. Rano what you mean. Kiyong opportunity ka mo itong Christ sa mo. Okay? Tsaka baka, alasang yaw yaki bina. Main Jesus, alanganin kamoy. Kapingkiyang kamoy, pagkiranwat, ay rong sapul mong umasan. Kamelele, may uyara mas tipa naman. Makakiyang niya tipa ikan, uyakin niyala. Aramas, makamukachang gupurki, yan uyala. Sang met, obel bangko kolata. Kalanganin kamoy, pwede kiyaw mo yalaray kot, o yalar sapul mo mo. Namaran Jesus Christ. Amen. Amen. Makamuya kapag po, ibantay ang rabaki tayo sa magkakak. Kairtaya. Okay, masota, there's no excuse, pwede live and so pukat pipir sila ng wawakapan. Kula sa Facebook kakakir wiyarong masan ng God. Amen. Maka Anki Church miyam wasan Kautak local church, please I encourage you. Okay? Ngicheche lalapot. Patyang kapakap ngit. Ni bisa salarin tangit ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kami i-release siling po na more ng clockwatch aleti ang maula ranwatch. Okay? Pain ko lang i-follow it ang more. Talk sa palang more. Amen. Amen. Tawan son patakan son. Kilang pa na. Kilang way chas ni si Ray. Amen, para-paran. Apnak.
Jangan na nampe rumo ko rabaki. Yawasami misi po yung kaprong chapta. Praise the Lord. Mighty God, I release your healing this morning. In the name of Jesus. Father God, I declare healing. Ponarail mo. Korusian marong-rong liach. Nimaran Jesus. Kalanganin kami. Pwede libalabkan re mo yung masamaw kilar. O maula what Lord God said. Receive it by faith. Hallelujah. Father God, this is our portion. Ach. Sesto pa may tang tebel. Hallelujah. The song ew. And karyang jasuka aleti. Tama ach, oh God. Hallelujah. Pwede kaun sa kalanto tong koros makam kachinmasa niya nakir. Nilopo sa aliyang gitnan klokwot. Father, hallelujah. Nimaran Jesus. Hallelujah. I release healing upon them right now. Hallelujah. Wherever you are, receive healing. Minsan ka poranwot. Glory to God. Amen. Amen. Thank you, Lord God. We give you the praise. We give you the honor. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Amen. Kaya lail wasa magkam kat-katya. Niwaran Jesus.